जोजलपा नेपादी या कला संस्कृति तजिलजी छिकुम हसिका ख अले ठुके या तहे मकते गुनिति छुछे गुनिति नाप संरक्षण या गुनिति न्यागु छगु पलाख ज्याजो चपाचे पाखे नेपादी या हने बहपि व्यक्तित्व बनावे कपिन गोहे नुग दुनिया ख निनिकने या गुनिति निसकुन्तला वेको ख अले थौना छम थज्याम व्यक्ति सुना चाहिँ छिगु देया कला संस्कृति मकी गुनिति थगु व्यक्तिगत तवर चाहिँ योगदान बिया चुना दिएको दु वेकै त बनाको दु वेकैयो मसिका वेकै त चपाचे बोनी गुनी हो वेकपिनगु थोछगु प्रस्तुति निभया जना सयादिस हजुर सक्ने भाजमे जुपे छिस पक्कैना थुकमा यानादि थुङको हेदु वेक जुयादि खोपया नादम बाजा सेनामी मुक्ति जदारी वेकला मुक्ति संगीत प्रशिक्षण केन्द्र न पलिस्तायना न्याका चना दिगदु थौ वेक न पहे खलाबला यागु जी वेक न चाहिँ ठुकु सांगीतिक यात्रा गब्ले निसिन न्याका दिगु ख छुछु अप्ठ्यारो त वया चंगो दु वेकै जीवनी त संगीत खेली द्वावे थुंका थै विशेष खलाबला यागु जी सासा वेकै ता चपासे लसकसया मुक्ति जु छित चपासे लसकसया नाचना नमस्कार जुजुलपा हजुर छि छम बाजा सेनामी बाजा थाना दिम गुरु जुयादी दकुशियो मिख्या छि छम गुरु बाजा थाइम दका दुगु जुसा टेलिभिजन सयाचना दिपी सकल सोकमी भाजुमे जुपिन्द मुक्ति जदारी सुख वसक कनारी साले जीवना मुक्ति सुनजारी ख जी खपया नपायो ये कारोडा अया पाँचोरे लेको तमरी सुनेउ ख जी बाया नाम पूर्णबार जदारी जी माया नाम बिकुमा जदारी जी जाने नाम रामकेशरी टुकुमजार अले क्याच मादु कया नाम रोसिक जदारी मेया नाम रोसिका जदारी जी मस्तबले छि थो दिवि प्याख्ने प्याखौ व्यवया चौन ख 2056 साले 9 बाजा सेकाउ ख अले 2058 साले ढिमे बाजा सेकाउ ख नपाङ जी ललिकला मास्टर एआसी रे म्युजिक भोकले जी अरेजुल जी थो बाजा खे प्याख्ने बाजा खे अले थो भोकले जिउ इन्ट्रेस्ट का वही अनुसार त जी बचाउँछ वही अनुसार थनको सेका मचरका जिन थसो जिन्च्यारा नि तो मुक्ति म्युजिक ट्रेडिसन जगा गठन देका खबेबी प्याखै सिनेउ बाजा सिनेउ अले मे सिनेउ चाहे जिना जी सेना बासौ हजुर गुछिसा धयादिला नापा चाहिँ देवी प्याखले प्याखौ होला होलीको ख थका प्याखौ होला चम छम मचा संगीत पाखे चाहिँ गुगो थ चाहिँ झुकाप्त त 2050 साले तो बद्रीनाथ तामाकारमा खपेमा बडी नान्जमा मिहालिमा बडी खा सानमा दिदी हो बडी तामाकार वेकअप संस बिनाता कला सन्दै छौ निसुना अकि चाहिँ वेकअप सं मिहा हो खाना जितान मिहाले मिसी होला अहिले नपा अहिले वेक बासु स्कुल बाबले बासिन संगीत विषय दो अहिले आनायन जी संगीत विषय का अहिले उसाल जी संगीत छुइए खपे दे रे चाहिँ जिउ चाहिँ दुनेली सिन चाहिँ चाना दो जुली ठोयन हो हजुर दक्रे नापा छु बाजा थाना दिया सेका दिया जक नपान्छी ओ 9 बजा सिनेबले चाहिँ लालाखिन सिनिउ हजुर अब लालाखिन लिपा विस्तार चाहिँ अले ढासिनी हजुर अथेन विस्तार 9 बजा लास्ट चाहिँ जिटा चाहिँ नगरा सिनी हजुर लालाखि चाहिँ सुपाखे चाहिँ सेका दिया ana माला दासा लुमुके माला दासा
मुख्य न शङ्खनाथ सुवालमा दो नबाजा गुरु अनन चाहिँ वेको चाहिँ गुइरामा कन्द त अनन ठ्याप पनि अले जिमी बानन्जु पुनबार जुरारी वेको नबाजा ठ्याप पनि वेको पनि पाखा सेका खोजी हजुर मचा बोले प्याखा होला चना दिमा छम मचा ओ बाजा पाखे जुकाब त बद्रीनाथ ताम्राकार पाखे गु धया दिला छिच नापाने सिंहे संगीत के आबद्ध अले परिवार पाखेन संगीत आबद्ध जुगु जुया चाहिँ छित संगीत सेकेको नीति चाहिँ उली थाकु मजुलजी अतिसा पासपिनु दथि बाजा थाना जीवले मेहाला जीवले वो अनुभव छ कनादिसाले धायमालीले छिटा चाहिँ नेपाली सिंह चाहिँ छि चाहिँ मन्त्रीता चाहिँ टिभाइ हकरसँग गइमखो संगीत धायो चाहिँ सर्वजना सुखाए सर्वजना हिताए थकिया मुख्य उद्देश्य फुकैस्टा चाहिँ सुखाया फुकैस्टा हिटायो जुले चाहिँ र जिमी बा बजाली छिटो प्याख्ने बाजा गाजा लगे जुले चाहिँ अहिले चाहिँ बाजा गाजा नेबले चाहिँ छिउ चाहिँ थो चेतनाया चाहिँ एकदम चाहिँ आनन्द जुइपरि जीवले चाहिँ थो चेतन चाहिँ सुसुप्त जुइपरि थके लोभ मोह फुकन त्याग जुले चाहिँ थके आनन्द जुले मस्तबले छिए थके चाहिँ छि लगे जेम रह्यापरि चाहिँ खाता दौ जु थोए खाता ठिक है जिबु चाहिँ त्यो बाजा खेजुया खोजी गु नक्तिन छिता दयादिला देवा न्यागु दसा गाइमा खुदका छु उगु इले संगीत सेकेको नीति देवाफुली माला कि माला ओ देवाय कारण चाहिँ संगीत शिक्षा क्यागु नीति थाकुला कि अफुला छुजुया चंगु धक्कलो उबले चाहिँ छुजुला प्याखै सिना इले न पहिला छि द्वानता चाहिँ नासा साले मर गए छौ किस्ली छौ खेच त जो द्वानेमा अले ओ नौबदा स्याबले अथे किस्लीको खेटे द्वानेमा टिमा स्याबले अथे किस्ली खेटे द्वानेमा अले गुठिया नियम अनुसार टाइम समयनेमा वे अनुसार छिसं गुलिले सेकला वे अनुसार नास्यो हलमान्ड्य छिसं पूजाय वानेमा उबले चाहिँ छिसा खासन टिभामो ओ छि बाबा एप्से चाहिँ नेपाली यो चाहिँ छि पुर्खाटा हसन या पुस्ता हस्तान्तरण यार गए थो जिया चाहिँ जुनु चौख हजुर अगु तयादिला छिस नासा पूजा हनुमान पूजा चाहिँ या मादका मुकैना थिथि बाजा सेनिगु झोले नित्यनाथ नासा देवता जग पूजा यही धका दही हनुमान स्वापु चाहिँ थो संगीत विषय के चाहिँ गु कथा दुगु ख थो नासा जिउ निवारी हनुमान स्वयं मंग दे अके मुख्य थायो चाहिँ झि मग्या करायो खाता दु नासम बिमापति ल बिबले चाहिँ गुरु बिबले सुनाउन चाहिँ छिटा ख्यातर सा सुनाउ मग्या क ख्याम करायो परि खाता दु वे जिया चाहिँ हनुमान देवता पूजा हजुर वो नापागु जिन छितन्यनागु चाहिँ छेटवाले छिसा परम्परागत रूपमा बाजा सेनिगु वो पुस्ता हस्तान्तरण जुगुला जुहेजुला तर छौ संगीत या त हे छिसा विषयवस्तु कया औपचारिक गु शिक्षा कया दिला उके नीति चाहिँ देवा खर्च या मागु अवस्था होगु इले चाहिँ छु समस्या जुल कि मजुल तका चाहिँ जिनिनु गुजुल छिता किसान या कया मत जो समस्या एक समस्या छेर सच छिसन गु चाहिँ परम्परागत सेकेले नोटेसन ह्याव दै मखु अले वो गु आर्नी पश्चिमी बात सेकेले पूर्वी बात सेकेले मेपनी बात सेकेले छि नोटेसन के वाने म नोटेसन वाने बेले छिसम मचौ जुले अमी बाजा ठिकै लागि चाहिँ छिटा चाहिँ छिसन झ्यापुले म किसान या काम त नपाछि किसान त ह्यावरि चाहिँ बिवाने बिन छेउ अले स्ट्याबनी बाजा थायो थे छि अमी बिस्का जरा ल थय बिस्का जरा ल बा थायो चाइले हो अजो पुति छि परम्परा जो चन ल मेपनी पासन सेके लागि छिसन छिबाम फुले म अले अजिले थानन ठाकु छिटा चाहिँ अले वो छिसन चाहिँ उबले छि मेपसन सेके म ह्यावरि छिसन कन्टिन्यू बिएम फे छिसन गुली सेके म खौली सेकेन मफि जोना के लागि छिसा चाहिँ लिने न ग्वाले पु चाहिँ यो कोही आवश्यक द हजुर गुठी छ दया दिल परम्परागत बाजा था त गुली अपु गुली अठि जुया चंगुदु तर परम्परागत चाहिँ पिनी चंगुपति गु आधुनिक बाजा त था बले चाहिँ पति त ठाकुल तका दया दिल चिसम किसानिया मचा ताकाना छिता दया दिदनको कुदु खोपे जन्म जुम किसानिया मचा संगीतीय शिक्षा क्यागु नीति पिनी थासे वन बले यो व्यवहार गथे जुल समान व्यवहार याना दिगुदु किवा वेक पिन्सा याना दिगु व्यवहार चाहिँ पाकी म पाछुदु खास चाहिँ समाज चाहिँ सुन सतावटा अपर्चुनिटी पेमो ख पिने छिउ भाषा खै छिउ नेवारी भाषा खै पिने मन त अक्सर न चाहिँ पटा भ्यालै पि मेमे भ्यालै पि लै खे भ्यालै लै जुजुने छिटा अपुलि चाहिँ सामान्यता भाषा थाकु अले छि खपे या पि खपे त रह्यो छि भतिजा चाहिँ नपा चाहिँ हिला डिस्कोन सुई परि भतिजा दु वन बाइक छिटा उली ठाकु मजु नापाई गु थाकुगु स्थिति दुनि गु छिसा ध्यादिला पट्या भ्यालाई पिन्सा चिता पटिचा मेगुए दृष्टि सोई
अलि खोपै भाषायु कारण हैना चाहिँ भएको चाहिँ मेगुए रुस्ती सोही थका गुथया दिला तर ठाउँ या छिछम मुक्ति संगीत प्रशिक्षण केन्द्र याका चना दिमा हामा जुयादी नाप सलन छ व्यक्ति पिन्त संगीत न सेकादी धुङ्को कुदु सेनादी धुङ्को कुदु अतेहे थिथि जात्रा अलि थिथि थासेन छिसा थगु ज्या व्यवसायिक करण याना चाहिँ बाजा थाना चना दिगु इले नापायु स्थिति वा आयु स्थिति तुलना यामाल दासा छुपाया ढुङ्कुल यो को पाएंगुल छेरसा नपा जिउ चाहिँ थो जिउ परम्परागत बाद सिनेबले प्याखन्द सिनेबले जिउ खामिबना काने म थो जिउ चाहिँ गुप्तिया खा गुप्ति ढाउ चाहिँ दुने सुन काने म खा र्याउड अथंकने झिसन चाहिँ यदि चाहिँ 21औं शताब्दी हनेवाने जुलरसा फुकुङ खाटा चाहिँ नोटे सुनि भने म अले अले अपर्चुनिटी न अथेड सुन बालाको चाहिँ मिनेटे वाटा चाहिँ विभिन्न ठासे वर्क्समा अपर्चुनिटी अथे जुले झिसन चाहिँ ठक्ता चाहिँ हनेवाने लागि झिसन वे हिसाबमा चाहिँ नोटे सुनि फुकुङटा खा कमाने प्रसा जिउ कला संस्कृति यो को हनि रहिरहेको लगेको हजुर थिथि जात्रा के बाजा थ्यागु झोले त्वाले हे जुइगुपति गुठी कथन ह्याना चंगुपति सांस्कृतिक बाजा गाजा याता चाहिँ ठके जको सीमित याना मजिल तका सब प्रशिक्षण केन्द्र न च्याकीमा तका चाहिँ गगले विचार बोलंगु ख यी थन्से छिन्चेरा नि हो चाहिँ गु चाहिँ ब्याचलर सिलाई जु ब्याचलर सिरुले चाहिँ थो जिसन चाहिँ थाना चाहिँ परम्परागत बाजाको मुख परम्परागत बाजा नपान चाहिँ थियो थो हार्मोनियम जुल भोकल जुल थो अले थो पश्चिमी बाजा ल अझै बाजा चाहिँ छिटा ज्ञान म यदि ज्ञान मात्र छ छिटा चाहिँ छिउ थौ तरिकाको जस नि यो पनि खाटी खेपे मको यदि समाज हने सा कति चाहिँ छिसन चाहिँ इंग्लिश भाइ मटको चाहिँ छिसन चाहिँ विश्व साहित्य भने फै मको चाइनिज भाइ मसको चाइना चाहिँ छिसन चाहिँ संस्कृति ठुके फै मको अथे छिनु चाहिँ छिसन चाहिँ मे पनि बाजा ठुके छि हने जुल सा छिसन मे पनि ज्ञान त न ठुके मर्या चाहिँ जिता लगे जुल अथे जुल चाहिँ फटिम भको चाहिँ छिउ मे पनि ज्ञान त न बेम छिउ ज्ञान टोटे मैले छिउ मासिका मसा छिदै मको अझै छिउ मासिका टोटे मैले छिउ मासिका नपाउन छि मे पनि छि पटिप्राय भने तिनी मलाई हने भने लागि छिटा चाहिँ थो मेउ न ज्ञान त म त्यहाँ चाहिँ जिता लगे जुल हजुर थिथि त्वाले व्यक्तिगत रूपमा गुठी पाखे हे बाजा सेनीको जुया चंगुदु नगरपालिका पाखे ने इलेवेले बाजा सेना चंगुदु ठु अवस्था प्रशिक्षण केन्द्र निसोना सेनामी पिन्त सेकेको नीति गुली थाक्या चंगुदु सेनामी पिन वया चंगुदु कि मरु छुदु प्रशिक्षण केन्द्र हिसाबमा छिटा खपेरी चाहिँ थो थानीको मेउ बाजा सेकेको छैन झिउको चाहिँ परापुर कालुन चलायो ठिमे बाजा धा बाजा अझै सेकेली चाहिँ एको मन त चाहिँ हरियो अनिवार्य हुन्छ बाँसुरी बाजा ल अकि चाहिँ एको अनिवार्य हुन्छ मेउली चाहिँ उली चाहिँ खास आनामा एन जिन चाहिँ थो अथो जिउ मास्टर छिरेङ म्युजिकको मास्टर छिरेङ जिन चाहिँ मे पनि बाजा छ्यास हुनले चिज जिउ खपे बाजा चिज अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा म जिउ बाजा चाहिँ चिज चाहिँ हनेङ्गे म अले थो जस्तै उदाहरण लागि चाहिँ महाकाली प्याखन जुल हजुर माली बाजा जुल पंगा बाजा जुल करिको चाहिँ न भने चाउपति बाजा जुल अथवा जिन चाहिँ छ्या कारण ठिकाएर छ यी खपैमा जो खपैमी जो जी थो नगरपालिका जुइपरि चाहिँ विभिन्न मूल्याङ्कन जी चो चाउँदो अब मूल्याङ्कन चाउ अनुसार अले थो बाजा तानी जुल थो प्याखन तानी जुल जिन थो मेउ बाजा ध्यान बतसी अथवा जिउ महाकाली प्याखन मालिम बाजा है हनेङ्गे मर्काए जी मालिम बाजा करिको ताने रुङपरि थय मस्जिद चाहिँ मालिम बाजा निमास्टा मालिसँग मस्तबले मालिसँग अनन छिसन चाहिँ जस्तै बिस्काले चाहिँ अथवा मर्कै मजिपति तरवार काने जुल अख्नु चाहिँ बिस्का बाजा सूर्यपति ज्ञान छाड्यापरि ल अहिले त चाहिँ ठो मालिम बाजा मर्कै मजिपरि चाहिँ छिसन चाहिँ निशुल्क रूपमा चाहिँ मस्ताए यो कल्चरमा के म सकु पुयो बिरे तिमी थो क्या बाबु रोसिको अरे म्या रोसिकरा जिन त्यहाँ चाउँदा यदि ठो मालिम बाजा ठकतारको मगु जिउ चाहिँ फुकुङ चाहिँ खुसियाली बाजा त चाहिँ ठो बाजा मर्कै मजिपरि नपाएको चलन अनुसार अथवा बाजा चाहिँ खासमा चाहिँ जातीय बाजा हिसाबमा चाहिँ कुसलेटेसन जिउ भाषा जुटिसन थैपरि बाजा गता हो त अवे चाहिँ आम्दा चाहिँ हेल्या दिस कोन समाज सो नपा सुयाचौं जुली फुकुङ प्रगति खे वेरु जुली फुकुङ समाज चाहिँ समाज परिवर्तन वेरगाना अझै किसिम सुयाचौं जुली नु पुस्तान चाहिँ ठो बाजा मसकौ जुली सेके कुतै माया जुली अल्थो बाजा बिस्तार नंगवा दा ताउख नपान थो बाजा सेकेता अपुन मजु मेउ छिनु गसे छिसन जिम पछिल्ली बाजा थायो नि अझै बाजा सेकेता छिटा गुली अफु ख थो जिउको बाजा सेकेता माने ठान ठाकुपति शास्त्रीय ठाकु ख थो शास्त्रीय हिसाबमा उले ठाकुपति अले थो धार्मिक हिसाबमा उले ठाकुपति छ्यार छ क्या हो संरचना चाहिँ जस्तै रहने जी चाहिँ मठाम फल्ने जो साची तरकारी होले म पेला फल्ने वा छोपे म यो कोया फल्ने साची चाहिँ सीमा पे म ढैसिन चाहिँ थो बाजा खे चाहिँ अझै गुण्डो दौपति जस्तै मालिया ढाउ जस्तो मालिके कोया चाहिँ पञ्चतत्व या धातु दै बीजे चाहिँ वो सियापरि चाहिँ
सिँदै चाहिँ चाहिँ क्या टुकिँदै वो सोंगो बरी के सोंगो कम्युनिकेसन छिसन पेबले निनेबले क्या आवाज चाहिँ छिउ चाहिँ छु रोग दसा रोग मरियो हजुर त्यापरि अझै जनविश्वास त अहिले किन चाहिँ छिटा मने आनन्द जुरिया परि त अथे जुले ठो सेके ठाकु परि ख हजुर गुठीसँग स्वास्थ्य दृष्टिकोण न बाजा सङ्गीत महत्त्व कना दिल सिसा सङ्गीत सेना दिए बले शेकामी पिन्ता चाहिँ वो ख कना दियो दुकिमहरू सङ्गीत पाखे चाहिँ थथेन जुइफु तका चाहिँ दयादीको दुकिमहरू दु छेर सजी अठो 2076 साले चाहिँ थो भखा पयानी चाहिँ छिपियाने मजिला अहिले मस्त फुकन चाहिँ स्कुल मला कुस मको वर्षले भखा भए मखो कि चिन्ता जोरा दाबले कोर्ना इले अहिले तलेबु मस्त पियाने मैला लकडाउन जो चाहिँ पियाने मैला भाषाला पुलिस न पिला लिपा चाहिँ खुकुलो जोले स्कुलमा मचाको तलेबु मस्त चाहिँ अथो जिउ थो माकाले प्याकल लेबले चाहिँ जिउ शरीर चाहिँ 276 वटा जोइन्टहरुलाई हार्ट टुक्रा दियो फुकै सँगै मालिपटी थो माकाले प्याकौ मालि यो मस्त थो एक्सरसाइज या मालि मको थो प्याकन छ बालाका सेकतला जिउ एकदम स्वस्थ जुइ गरे चाहिँ वो अझै खातक अथवा क्या महत्व न थो चाहिँ कल्चर हिसाबमा महत्व द बयानिक हिसाबमा महत्व द जिउ स्वास्थ्य हिसाबमा महत्व द थियो फुकन खाए कने छ प्याकन से यहाँ हजुर बाजा जक मको छिस प्याकन से बिलिन बाजा खने चाहिँ अकुन चाहिँ थो साले पंगा प्याउ द पंगा पेबले चाहिँ जिउ थो मुटुयाउ थो सोयापुरी चाहिँ फसोया श्वास प्रश्वास रोग दैमुख रहेपछि चाहिँ नेपाली कन्सेप्ट न द अब जिउ भजने जिउ दाफा 9 बजा पेट बाया पिङे अटकन वो श्वास प्रश्वास रोग मरु हजुर गुठीसँग थयाचना दिल बाजा थालकी चाहिँ जिगुपति स्वास्थ्य त नदालै तका नाप नाचन छिस छक थयादि गुदुकी थो संस्कृति तजिलजी लिङ्केको नीति जी थ मस्ते त सिटिकन्जु साथो बिस्काबले पंगा पुइको नीति छया तका थया दिल तर थौकने छुखन्दा जाउँ दुदासा मस्ते थिथि ज्याखे तके नाचंगु दु नाप भटी चाहिँ ल्याम जुइसाठी अप आखा बनेको नीति विदेश नाचंगु दु थो अवस्था नुगु पुस्ता त हस्तान्तरण यागु नीति नाप लिङ्का तेगु नीति चाहिँ सुना चाहिँ वाच्याके माथे छ सुना चाहिँ बिचाया माथे छ जगनबा मामबासँग बिचारे मला अलि नपा चाहिँ छि चाहिँ थता कजिरहेको देशेपु चाहिँ स्थानीय निकायलो सरकारले वेकअपसँग चाहिँ बिचाया मसिन्छ यदि यो विचार मायाजुलो छ छि मासिका तान छ छि चाहिँ पशुखला मनुखला छिसन चाहिँ ढ्याफै मुखो छ्यारसा छिसनसिया गोलसे सूर्य मलिपुरी धौपुरी बिला धौ देशे चाहिँ थङ्कै पराजित जुएङला छि कल्चर ढा गोलसे पराजित जुपुरी मुखो हजुर छि मासिका रे अघि अरे जुले छि मासिका चाहिँ हामीले लिङ्गा लागि छिसन चाहिँ ठेक्टा मकटे लागि छिसन कहिने कुटाय मोखन्द जात्रा वो थिथि नखचख भले बाजमा पिथनेको नीति चाहिँ गुली खर्च जुई वो खर्च व्यवस्थापन को कथा जुया चंगदु नपा गुठी खे थौ छिँदै थौ भजन दै थथ क्यामेरा देका लागि अंश चाहिँ थथौ किसिम एउटा नै अथङ्गने अठेमखु चाहिँ अब समय नै चाहिँ फजा कम जुल अहिले नपान चाहिँ पिडानेबले चाहिँ माटी गुली फक चाहिँ लापन दे सुयान नपाछि चाहिँ सुनन डाटा तम बिला वया पाखन नै उर्या मरु थौं गुली फक तय चाहिँ बर्जन नै खर्च कम्याउ अथेन छि प्याखम बिडानेउ बाजा बिडाने yana चंदु हजुर सुना ग्वाली यानादिगु दुखिमहरु नगरपालिका पाखे ग्वाली वयाचंगु दुखिमहरु खासै चाहिँ अझै ग्वाली मो अथे मजो अथे ग्वाली न मफा या मौ खर्गा छि कर्तव्य थानिया जिसन धारका धाया त ठुली ग्वाली मो छ जिन सिने फै मुखु या फै मुखुको मर्या छ थिथिले जुइगुपट्टि नखचख अलि जात्रा पर्व कथे पर्वले चाहिँ गु बाजा थाना चना दिगु ख ओ बाजा या त व्यवसायिकरण या जिउ कि मजिउ यदि जिउ खस चाहिँ छ्या ख गुको किसिम चाहिँ व्यवसायिकरण या नाचना दिगु दो थकटा चाहिँ व्यवसायिकरण या न जिउ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा यंगन जिउ सदैवन जोसिन जिउ सुदारि रसा यु पुरुषं थो छि प्याखने हिसाबमा सुयो रसा प्याखने चाहिँ माकाले प्याखन चाहिँ राष्ट्रिय नाच कोस्नेमा ढाबुरी दु अथवा बाजा त छिन छै याजु रसा छिउ बाजा चाहिँ थो बासुरी बाजा ल आनन्द निने छ बासुरी बाजा एकदम आनन्द छुङ कार्यक्रम जिबले छिसाना चाहिँ अब छिसा मंगल दुन दाइ अथेन चाहिँ थो राष्ट्रिय गान त जुल अयपुरी र फुकन चाहिँ छिसन छिउ बाजा खै छिसन बालाका याजु अले स्तान चाहिँ छिउ छिठा थ थेजो चों दाइ निङे माछा धाजलो ढिमाजुल छिसन अथेन चाहिँ मजाक चाहिँ किनेफु हजुर छिसा थाना दिगो बाजा वो प्रस्तुति या नीति चाहिँ थिथि थासन बोनापो वो गुदुखिमहरु यदि दुगु खसा चाहिँ गन चाहिँ हादिन छि
2072 साले भखाबो मबो जुलर चाहिँ जिपु चाहिँ युके छौ टोली बनेर खातो जो आना सतौ जिमदा भखाबो चाहिँ जिपु उले त के बिच चाहिँ जी के मे वो जिरको चाहिँ मिजिके ल जुन अले जिपु समान वे छे कला एक्सा कला ल ओथे जो जुले चाहिँ के मे निमा चाहिँ युके अन जी चाहिँ मवाना अले लिपा चाहिँ 2072 साले भका 73 साल चाहिँ थाइल्यान्ड जो चाहिँ वो भूकम्प संस्मरण दिवस त थाइल्यान्ड वना 74 साल न चाहिँ जिउ गणतन्त्र दिवस मानेता जी जिपु चाहिँ बाबु न भन्नु बाबु चाहिँ कलेज इक्जाम ल बाबु चाहिँ म हो गणतन्त्र दिवसले जी ल जिमी कला चाहिँ रामकृष्ण ल मेजु चाहिँ रोसिका जिपु सुमा मिउ पासाबिला पा जिपु चाहिँ गणतन्त्र दिवस मनाएता थाइल्यान्ड वना अनि नेपाल चाहिँ थो 2020 प्रोग्राम में तो जर्मन एमबेसी गुलिसेरा भिसा बिल अले जिमी थो नेपाल सरकार जुल टुरिज्म बोर्ड ल तो एयरलाइन्स ल तो सुङपिङ वे चाहिँ थो होटल एसोसिएसन हान जुल फुक्क मिले जो छिटा चाहिँ थो 2020 सब टु नेपाल भर्न वर्ष सफलया लागि चाहिँ थो युरोप चाहिँ के फुक्कन चाहिँ प्रोग्राम मिले जो अले थो थाना चाहिँ भिसा मो पिना चाहिँ दिल्ली वा भिसा क्यार गएर जिम चाहिँ दिल्ली रकन भने दु दिल्ली चाहिँ खुनुली बातिनी भिसा वो अन्तर्राज्य जिम पेनुली पेनु डबले चाहिँ कोरोनाको फैले जुल अस्ट्रेलियामा चाहिँ थो कोरोना टाइम चाहिँ अस्ट्रेलिया वाला गए ठाना पर्यटन मन्त्री जान बिरोटा त रह्यो खाटो नि एथो भिसा वसन छिटा जी मुक्तर जिम वो भिसा वो डेटे अन्तर्राज्य मलाई ल्यायो यदि चाहिँ वो कोरोना मौसा थो कल्चरन चाहिँ युरोप टुर चाहिँ 3 महिना युरोप टुर जियो हजुर गुदयादिला थिथि थासे न वनिन थुन थका नाप वनिगु चु लागु तकन थिस क्यान्सल यामागु खना वेटंगला अथे नेपालीया नेवया प्रतिनिधि कथा पिनि देशे वनाबले वेक पिसा गथि व्यवहार नादी अन्यगु अनुभव सकन कनादि साले पिनेस युके वा जीवने मखा वो जिमी काय बाजु मेमेजुन तवन छ अना एकदमै समान द छिउ अना हमसँग वेक अप छ लाखे प्याखन जुल अथवा नो बजार ल वे थाउ ल वे प्याखन ल थदि प्याखन ल अना एकदम समान द थाइल्यान्ड वाले थो पहिला वाले चाहिँ भूकम्प संस्मरण प्रोग्राम में जी याकचा वाउज ल अकिन एकदम समान द अहिले बाइ चाहिँ गणतन्त्र दिवस वाले वाले न एकदमै समान द हजुर जीव अनुभव खाना एकदम समान द ल जीव प्याखनता चाहिँ छि एकदम चाहिँ अनाप्सन माने छ गुक्स माने छ थकेबडी वो कला संस्कृति थकिया बयानिक तौर त एकदम बालाउ जुले हमस चाहिँ जीव जातीय रूपमा चाहिँ अब मेपुन छन हमस माले धर्मय मेउ छन त जीव प्याखन सबले अपन चाहिँ एकदम आनन्द क हजुर उठो छिगोपति परम्परागत बाजा के चाहिँ ऋतु कथायोपति बोल त दु अल वे बोल जिसा पिनिवना थाजु कि मजु थादा सब ऋतु कथायोपति बोले चाहिँ छवे ऋतु के छौजक बोल हाकिमा हालिमा तकाना धाइ निसा अब नफा गथे जोजना छ जिन ठिका अनुसार नफा छिसन छुजुङ छुजी छु पत्रिका मरु घरिमरु अवस्था के सुजोजना र्यापरि फुकङ खाता चाहिँ थि बाजागा चाहिँ किनि जोजना अथे जो चाहिँ छि चाहिँ उले चाहिँ मेउ थाटकी चाहिँ अलमलजी गरे चाहिँ मेउ मठाउ जोजना अथे जुले चाहिँ अया समय खे फुकङ मनिसिके चाहिँ लाटलाटे मोबाइल देङल अले छुजी थन या दे छुजी थन सुख कने सुख रे फुकैन छिउ ए जुले चाहिँ छिसन चाहिँ थोरिटु अनुसार मे त चाहिँ समय अनुसार छिसन चाहिँ फुकन्ठा चाहिँ हालेजु थाजु किनेजु तर शास्त्रीय राग चाहिँ भटिचा अलमल शास्त्रीय राग हजुर ओकी शक्ति दु अझै गुरुटेसन धाटा अनुसार चाहिँ जस्तै चाहिँ अथवा मालिम बाजा खेन चाहिँ अझै राग त कि वो राग ठ्याबले चाहिँ तले तले मला सिए मगा अझै पनि शक्ति दोपरी दु अझै किने मजु ओ बाइकन छिटा छिटो गु छिन्टा रिटुया परि ल 12 महिना ठ्याउ परि मेट जुल बाजा खासमहरु ओ मेटे खछु चाहिँ चाँदपुर चाहिँ जिउ संस्कृति अनुसार चाहिँ गुलेङ क्वाटी नेमोपति क्वाटो नेमोपति हजुर मखला अझै फुकन चाहिँ यामोपति नाकन चाकन नेमोपति फुकन दुक 12 महिना अले गु जिसा दयादिला छौ दु तर नु किसिमा वनिमा तका गु दयादिला अधिक खसा ऋतु युपति जग राग जग महासे चाहिँ जिसा नु कथा न वो बोल त छलाचना दिको दुकी मरु दु समय अनुसार नु काटे छिनेमा छस नफाथो महाकाली प्याखन जी छकोजा महाकाली प्याखन चाहिँ जी बाय पाले चाहिँ सोनु सोचा चाहिँ प्याखन वेमो हजुर जियो पाले चाहिँ 3 गना ल्यान प्याखन वेमो पुरिगा 3 गना ल्यान अजिन चाहिँ कम्पोजै पुरि चाहिँ 4 मिनेट 5 मिनेट प्याखन सिरियो अच्छा छ छिसन त किपा त वेर गानी किपा के चाहिँ
कमसे कम 3-4 मिनट किनले फुक्कन खातो मनु जन्मे जन शेयरको परि त किनिगा अच्छा वे प्याखन चाहिँ छिसन चाहिँ स्वास्थ्यता बालेर गए चाहिँ किन चाहिँ समाजमा पछे मजु खास चाहिँ अथे प्याखले हुन्छ चाहिँ ओ दिसे छैतवटा जिउ हार्ट त फुक्कन साना जोइन त फुक्कन साना छिटा स्वास्थ्य जिउ ख ओ पसिना वया ओ चोटी वया चाहिँ फुक्कन स्वास्थ्य जिउ ख सोइ बिना न व के ओ कलर त फुक्कन सुले मन आनन्द जिउ ख तर एनन्द समय अनुसार चाहिँ नक्चिने 5 मिनेट चाहिँ फुक्कन थोच कि पाके ओ मनु जन्मे जना शेयर उठो किनि जुले छिसन चाहिँ अठेम बस्ने छिउ प्याखाइ मेन थिम्स सुखले मिन्स गोल सुखले उल्टो किने यही हिसाबमा अठेन कम्पोजन आयो दु यी पिनामले वही हिसाबमा प्याखौ हो हजुर आथोला जुला छिगुपट्टि राग्या ख देश विदेशको ख जुहे जुला मुक्ति संगीत प्रशिक्षण केन्द्र पाखे चाहिँ छुछु बाजा चाहिँ सेना चना दिएको दु चिस अब नक्ति छन् त्यहाँ दाछिया चिस माकाले प्याख सेना उजल अखुन्चिनी चिस पोंगा बाजा चाहिँ दिसन्जु समारोह एक सेका सिटका जुल नपान छिसन थो आर्निक चाहिँ बासुरी जुल थो हार्मोनियम जुल भोकल जुल अले आन चाहिँ सारङ्गी जुल छिसन थो दुवान त मालिम बाजा नै छिनेको आए थो अठो ठुसिले छिन छिसन आइडिया आउँदो अले थो मालिम बाजा चाहिँ थो सिने ठाकुर सानन छिता चाहिँ यदि स्थानीय सरकार ग्वाली बिलरसा जिउमतीका थो मालिम बाजा न छिसन चाहिँ नोटिसन देको चाहिँ तयारी हेठैन सेके फेरि हेठैन या फेरि अच्छा सब मालिम बाजा छिसन को मिठाई कला तो बिस्मिल्लाह खा रहे अबडी इंडिया अबडी चाहिँ वो एकदम तरह अबडी चाहिँ मालिपीमा अबडी का हमसँग सनै छिसन मालिन दा एको बाजा चाहिँ एको मपा एकदम चाहिँ बालाका वटा एकदम तरह राष्ट्रिय समान भी अबडी का यदि छिसन थयो बाजा त छिसन चाहिँ बालाका माके फटसा बालाका या फटसा उलिए चाहिँ मोटो दो जुली अक्टा छिसन सोलबी तय नि भने हो छिसन नपा चाहिँ स्थानीय सरकार ग्वाली मायाकलाई जे मजु छेरसा त्यो प्याखै सम्बन्धित है चाहिँ छिटा चाहिँ खुथा प्याखौँ त खुटैपट्टि चाहिँ थिम्स वेन छ अमी भाटी भाषा पाका प्याखौँपट्टि अथवा छिटा चाहिँ भजन चाहिँ वेन छ भजन मिट भाषा पाका ओस नोटिसन देखेले फुकन्दा छवे जिउको अथवा लागि स्थानीय सरकार ग्वालिया त छ छिसन चाहिँ बाजा न चाहिँ संगीत प्रशिक्षण केन्द्र छिगु व्यक्तिगत लगानी पलिस्ताजुको केन्द्र जुल हजुर हजुर व्यवसायिक हिसाबमा पलिस्ताजुको जुल हजुर उके चाहिँ स्थानीय सरकार गजियाको ग्वाली यासा जिउथे छिगुपति आशा दो स्थानीय सरकार चाहिँ छिटा मुख्य न ठेवा नेमसँग चाहिँ नैतिक ग्वाली एक नम्बर माला अनि नपा चाहिँ आर्थिक ग्वाली माला हजुर अले उली दटस चाहिँ अझी जी काय बाजुन चाहिँ अथवा के नीति आर्थिक ग्वाली मागु ख जस्तै चाहिँ हिमाली बाजापरि चाहिँ छिसन चाहिँ अक्या नोटिसन देखे मालसा अकि चाहिँ फुकम बाजा पिया व गुरिटा छिसन सता ठु नोटिसन थाना ठुल में तो एको समय लगे जी का अच्छा फुकम चाहिँ ठ्याक्क तयार लगे ठो फुकम सिने माने माली बडी जुले ओ समय लगे वो समय बिए मालियो वो दक्ष मन्त्री सभा कमिसन याम फै जुले वो यन अजमता चाहिँ वो प्रुफ या लागि छिसन सक सेंग स्वे मालियो का कोया लागि चाहिँ छिसन प्र्याक्टिकल या लागि वो दाङ खर्च दियो अक्या लागि माला किताब बिके माला डेरकारे काम महिला हजुर किताब बिके माला वोला ठो गु विषय दनी छिसन चाहिँ धागडा या मजुका बने थो म्युजिक ल्या चाहिँ प्र्याक्टिकलै या मबुडीका थ्योरीको बना मजुका एजु जुल चाहिँ ओ थ्योरीमा प्र्याक्टिकल या लागि चाहिँ छिटा समय मालगा सिनिपु मालगा फुक्क मौ चिनिका अथवा डाफा भजन एबिन छिसन चाहिँ ओक्टा नोटिस न या छ ओ हिसाबमा एको चाहिँ थासे नसँग गुनासो है थासे यापरि चाहिँ वो मेत नि माला ओ मेयु टिम से छुखले ओ मी गना पन चले छ काने फेके मालगा ओ तयारी न फुक्क याटा छिटा समय लगे जुले दान व कि समय लगे जुन थके गुरु टिटा चाहिँ छिसन चाहिँ दाम बिए माली पनि ओल किताब केटा दामाली जुन अथि खासा गु खछि सकना दिलनी ओके नीति छु प्रस्ताव छिसा पेशना दिउ दुखीमहरु नगरपालिका के छौचरण चाहिँ पेश आउलो प्रस्ताव हजुर वेकअप खास चाहिँ उली चाहिँ कुतम या ठक्या लागि छिसन चाहिँ कलेज न ठो विषय तसन जिरो कथे थेउदु जिउ विचारका थाउदु हजुर छिसंगु खना दिल खोप देशेन थिथि संगीत कर्मी थदु थिथि बाजा थाइ पिन्दु गुरु पिन्दु छिकपिनुगु दथुइ चाहिँ वो सहलह ब्यागु दुखीमहरु ठथिनाथि टिपि न्यानी वनमा खोप देशे दुगुपति थिथि बाजा त चाहिँ न्यानी हनमा लेंका तेमा दका चाहिँ वो सहलह जु दुखीमहरुले सहल चाहिँ नो पुस्ताले चाहिँ सहल जो टुन्दु पुलाउ पुस्ता रेबि चाहिँ जिन्सरन हैन जिउ चाहिँ गुटी खामिना काने मजु कानकी शिलका छि ट्याबरी खाते दु वेकअप थके मोटो चाहिँ छ्यार्छ नपा चाहिँ एकदमै चाहिँ थो चाहिँ रिसर्च चाहिँ एकदमै चाहिँ वेकअप डेकअप बाबा एप्सन डेकअप चाहिँ एकदमै बालाका थक्टे चाहिँ ब्यानिक हिसाबमा कोही नै डेकतौ खा हजुर जस्तै उडानलाई बिस्कै पनि खदुनी
खडेको गाटा पुन दुनी हजुर ओ डेका ओला खाण्डबरी ल ओ ट्रान्जिबल इन्ट्रान्जिबल वस्तु को चाहिँ विचारेन देखा त उपरी अति खसा गु छिसन थाना चना दिगु दु सेका चना दिगु दु सेना चना दिगु दु ओ बाजा योपति बोल त लिपिबद्ध दुकी मरु वा गथि लुम अठिना जग सेका चना दिगु ख सेना चना दिगु ख गुलिम बाजा चाहिँ लिपिबद्ध दु हजुर छिसै ओ लिपिबद्ध समय वानी परि जुना गुलिम बाजा लिपिबद्ध मरु हजुर जस्तै अथो पश्चिमीपट्टि भाषा बोल्ने लिपिबद्ध दु अब बासुरी चाहिँ फुकम बोल चाहिँ प्राय नुपटी बोल चाहिँ लिपिबद्ध दु लिपिबद्ध रहेउटी झिकै ज्ञान छ जस्तै चाहिँ बाइक चलाइ छ बाइक रहेउटी चिपटपट दिने वो चलाइ छ जसा छिसन चाहिँ यागुन बाइक चाहिँ नुगुजमा फलाउँजेमा छिसन चलाइसका स्वर ज्ञान दबिसिम पासासँग गुरुटेसन चाहिँ वो याफ होका गुलिन चाहिँ नभए पनि चाहिँ गुरुट चाहिँ स्वर ज्ञाने मुखसी चाहिँ कण्ठ ज्ञाने चाहिँ ल हजुर कण्ठ ज्ञानी लाप्न ठाकु स्वर ज्ञानी दबिसन नभए पनि गुरुटेसन याफो अया पनि गुरुटेसन याफो ले स्वर ज्ञान दत कि चाहिँ झिसन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मेत संगीत सेकेफु जिउ संगीत न अंश सेकेफु हजुर नुगु पुस्ता त चाहिँ गुकिसिम सेना चना दिया दु कण्ठाइना चाहिँ सेना चना दिया कि गुछि सधैँ दिला स्वर ज्ञान पाखे चाहिँ सेना चना दियाले नुगु पुस्ता त झिसन चाहिँ स्वर ज्ञान ठिक बियो किसिम सेना चन्दु अकिया मोटो न कना स्वर ज्ञान ठिकै बियो मारे किन्छ झिसन चाहिँ अब मारी गठन नेउ परिमुख मारी गठन छयो डायरेक्सन जरो यदि वो मारी छे सल्लसा वो लिपा चाहिँ वटा मौपति चाहिँ खादा त वही व्यवस्था भए यदि मकु नेउरको छिन सराको मिप्सन बी नेरको छने मालिसी हजुर पक्कैन मचा बोले नेसे हे छगु पारिवारिक सम्पर्क पारिवारिक कथा हे छिसा थो संगीत पाखे पलान्याका दिल वो संगीतीय विषय हे औपचारिक शिक्षा नकया दिल नाप संगीत या त हे व्यवसायीकरण एनाचना दिगो दो थौया इले छिछम गुरु कथा नादगु दुसा लिपा योजना छुदु संगीत मुक्ति संगीत प्रशिक्षण केन्द्र पाखी व सम बाजा सेनामी कथा छिगु योजना छुदु जिगु योजना रह्यो थौ पारिवारिक छौ चाहिँ खपेबरी चाहिँ कला शिक्षा जन थौ विश्वन्यङ्ग हे चाहिँ छिसन चाहिँ खपे संस्कृति मोटो दग केनेबरी छौ योजना ल अथ कै बाजुन चाहिँ थौ यु केयु चाहिँ म्युजिक बना छुन्दु छिसन चाहिँ अथवा थङ्गने चाहिँ थौ जिउ अनलाइन मार्फत क्लास दियो छुन्दु छिटा चाहिँ कोरोना नवनि छैन छैन अनलाइन मार्फत छिसन चाहिँ कनेउ दिने जिउ खपेबरी छुनो बारा त थाइमाल छुनो प्याक्न सिनेमाल छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुनो सेक्यो छ छि काय बजे मार्फत चाहिँ छिसन सिने हो हजुर छि नेपाल देशको मुख चाहिँ माल छ छिसन चाहिँ नोटिस नै दिएको छिने छ जुल अले छौ छिसन चाहिँ स्थान छ हैन स्थानीय सरकारको पालिया छ मालिन्टा छिसन चाहिँ सोलि बढ्ने गठे हैन नै हो ओ एक्जाम फैबुरी मको वो छौ यामाल अले छौ जिउ चाहिँ भजन त दाफा त चाहिँ विस्तार चाहिँ नपाइबुरी जिने बयानिक रूपमा फुकमै बालापुरी रागन फुकन्दोपुरी अझै चाहिँ विस्तार तनाव चदु नुनुपुरी चाहिँ झ्याउरी टाब्याउरी जिउ भजन त विकास चदु अकिता निस्ते जन त जिउ पुलाउ भजन त माके लागि जिसन चाहिँ सोलि बढ्या त छ नु पुस्ता त छिता अफि नु पुस्ता चाहिँ गना छिनेको छ अम्ता चाहिँ तत्काल रिजल्ट त मौ खा ठुलो सजाय ठिक बिल छ आफ्नो चाहिँ कि चाहिँ इन्ट्रेस्ट है मखो पहिलादेखि यस्तै हो ठेक ढाल्की चाहिँ अब चाहिँ मानिजी मखो क्यासा मानिजी मखो म्यासा मानिजी मखो मेपिला टोटे छ अम्ता चाहिँ ठेक ने रेगा चाहिँ ठिको कान चाहिँ अपु मानिजी इन्टर मानिजी मखो ए जुन छ नु पुस्ता झिउले चाहिँ आबड झिउ कला संस्कृतिमा कतै आबड यावर चाहिँ अठ्यानी छिने म त्यहाँ चाहिँ इतले हजुर छिगु छगु परिवार पाखे छुछु यागु ख संगीत या विकास नीति खोपदिसी जोगुपति थिदी बाजा या संरक्षण नीति वो खला छिसा कना हाइदिला ट्वावासी व ट्वाले चोपी नाप चाहिँ सहला ब्या दुकिमहरु छिसा चाहिँ जिगु ट्वाले चोंगुपति ट्वाले डुगुपति थिथि बाजा थिथि दाफा भजन या त संरक्षण या त चाहिँ थोथो यामा त काता हेदिगु दुकिमहरु छिसा त्याच हो अति का सबै कपिसा छुदे हेदि वेकपिन्सा ग्वालिया नाचना दिगु दुकिमहरु वेकअप छुरे छ छिठाना थान जास छुसु याको या गरे वेकअप छ हजुर अले छिसा आथे मको अब छमा मुन स्टेसन चाहिँ व लगे जुन जस्तै चाहिँ अथ बिस्काज लगा छौ गुठी द्वाने कि चाहिँ जिउ चाहिँ खय आथे मया कन मजियो अथ बिस्काज त चाहिँ 9 बजे बिति चाहिँ मालिम पे मोर पेकन नाका दुगा अथन चाहिँ निनी छिने चाहिँ अछि बाथन दिएको जुल बाथन वने मौदुगा ओला व द्वाने कि चाहिँ व गुठी पनि गुठिया छियाक छ बडी मको अकि बाया पुन चाहिँ याको चाहिँ बाया पुन चाहिँ आँखा मसन वो ठासे वेको बिगेका गुरिएका ल वेको पनि अन्तरे छिसन ज्यासाने मली उडीका हजुर अले
जस्तै उदाहरण लागि थो चिसन ढ्यासिन जुइबुरी मखा गुलिम बारा लेसिन थाना ठाइमाली बुरीगा लेसिन कोले दानी गया पिना जुने मालिगा अमरान गया ठाजी बुरी मखो अछि गने माने फइ बुरी मखो चिसन अठेन कल्चर मा कतै बुरी थाना बिछि खपया पुन चाहिँ गुरुटेसन फुकसिन हजुर अब ठे यो त ले जि अकि छौली चाहिँ जिम या मौ ठेने ढ्याउ चाहिँ जिउ चाहिँ सुझाव चाहिँ ओ चौंदु ध्यान चौंदु मान्न चौंदु अले अले अलि छिन तले पनि छ ग्वालीमा जस्तै जो प्याखै छिनता बा छिनता तलेबसँग ग्वालीमा छ सिने फिमको प्याखन ढ्याउ चाहिँ एकता छिने मुखुनी बारा एकता छिने मुखुनी एजुजुले तलेबे समाज ग्वालीमारको छिया फिमको छ हजुर गुड दाइदिल यो सिंह गुब्ले दनी ख ओ पिया छनी माल जुगु च्यापा जुइ कात गुद यादिल निसा थिति इलम न याना दिदी ज्याखै नीति देवाय नीति ओइ कारण चाहिँ थो बाजा प्रति मोह कम जिया मला तो बाजा था ज्या वइ मखो तका आइपटी भावना वल के मवला तो कोरोना भनी अझै भावना वला छ्यास थो कोरोना मौज अतके भित्र चाहिँ इटा लगे जो दाछिया छौ युरोप टुर छिसन चाहिँ वो छिउ नेटवन चुलाके लागि छिउ कला संस्कृति माके लागि पचारे लागि चाहिँ थो चाहिँ खाली जिम खोजी तो कोरोना भएन चाहिँ अथो छेनको चुनचुन गुल्लक ठाउले बाजार गए अथवा म्यू लजगाना देख खला विजा नफाडु ख विजा चाहिँ अब विजयले चाहिँ छिउ परिश्रम जो मसले चाहिँ थो जिन्छ स्टार्ट हैन बि छिउ चाहिँ सिग्नल ज्या त अपोजिट जुन वो सिग्नल ज्या नेले चाहिँ वो थथके चाहिँ कला संस्कृति भाषा मोह कमजोरी जुन थो कला संस्कृति सेक्टर छ्या म निरन्तर रूपमा चाहिँ ल बगे छिन जुल ना बगे छिन जुल चाहिँ मौटी हजुर छिन शिला मसला वो धर्याउ चाहिँ गाउँ चाहिँ नायु त वो गानीबले वो पेबले नायले को पाए गाउँले छक नाल्किने गुठान पार्टी परे गुठान वो सरपया परे वो ना ज्वानीबले चाहिँ वो नायो को नि मखो हजुर वैन चुनिबले वही हिसाबले चाहिँ सेकन्ड चुने मौबुरीगा सेकन्ड चुन साची समाज अनेलाई मखु छक बन्दा छक जुलो छ चाहिँ वा चिस नै वो आना वो जिउ ना जाके फिल्म मखु अति खसा जात्रा पर्व वो थिथि नख चख चिस नापा निसे हना चंगु दु उके नीति न बाजार थ्यागु नीति चाहिँ छुट्टै आर्थिक व्यवस्थापन जुइ माथे चिस त्याका दिउ खला आर्थिक व्यवस्थापन वो गुठी भजनेला जुए चौधु नि नपा अठो गुठी जग्गा हैन हामीले जुगा नि नक थपाटी चाहिँ समस्या जो होगा हजुर अति खसा दक्ले लिपा थो बाजा लिंका तेगु नीति चिस संरक्षण यागु नीति वो नगु पुस्तातक पुस्तान्तरण यागु नीति चाहिँ सुना छुछु यामाली थिए चाहिँ अलि छुछु समस्या त चाहिँ दो दक्ले लिपा कसका कनाले जग्गा नपा चाहिँ चिसन बाजे मोटो खाकाने काने माल थनु पुस्ता बाजा छिउ परिचय खलाम खला प्रश्न काने माल ले वो यदि अपन चाहिँ अमता चाहिँ दुनिले इन्स्पायर या फटोसा अब दुनिले अमता ठिक काने फटो ठुक काने फटोसा थो अथेम मै मखो थछि चाहिँ जिबान ठाउँ जिन ठ्यामहरु गठाल्छ अथेन चाहिँ सेके ग्रुपेरको सेके जुलोसा जिउ बाजा चाहिँ मै पासा वसा जिन ठ्याम त ठ्यामको रे जिसम मुख्य चाहिँ ठ्याम मोटो चाहिँ काने मोडु अनि नपान चाहिँ झिगु मासिका झिगु परिचय झिउ पहिचान हेबे थो झिउ संस्कृति ख झिउ चाहिँ बाजा गाजा ख झिउ थो भाषा ख त्यहाँ चाहिँ चिसन चाहिँ ठिकै मौडु काने मौडु अथे जुसा गमै उल्ले कर जन ओ छि थो नम पियान क बारा थान क छि चाहिँ झि मको झिउ चाहिँ मने स्वय मौडु झिउ मन स्वतः छ झि निवा ख झिउ संस्कृति थो खर छि स्वतः छ क छि चाहिँ झिउ थो माई अले छि चाहिँ छपासु याबले याने भई मको छ झिउ चाहिँ परिचय पहिचान मत छ छि टुक्रा टुक्रा जानी झिउ चाहिँ कठै बाजा टुक्रा लगिन चाहिँ बाजा थाफै मको झिसन चाहिँ झिउ समाज न थे झिसन देखे फै मको झिउ कला संस्कृति न माके फै मको झिसन हजुर दक्ले लिपा चपाछे पाखि जित नेना चना दिपि जित सया चना दिपि सकल सोक्नी बाजु मेजु पिन्द छुदेयाडी जगन पाँच चपाछे सकलिन परिवारता चाहिँ दुनगल सिं चाहिँ भिन्तुना छ्यारसा जिमटा थने टिमिटिन सिन्ट्रा थाना सता सिकपसन चाहिँ थौ खाते अवसर बेदिला न पाँच चाहिँ फुकन सोकमी दाजिकता तके पिन्दा छि निवाख छि निवाय जे चुनी छि चाहिँ धर्मके मुक्ति कर्मके विश्वासमा छिगु चाहिँ कला संस्कृति मा कतेमा अले गुल्तक छिगु कला संस्कृति मा उल्तक छि मना चुन द्याउ छिसन ठिकेमा द्याउ चाहिँ इन छिकपुन सकलिस्ता इनापे हजुर सक्ने भाजी मेजे पिन थौ चिसा चपाछे खोपदे या नादामा संगीत सेनामी तप बाजा थानामी गुरु मुक्ति जदा चिया त बनागो ख अले वेका पाखे हे खोपदेसी दुगु तिथि बाजा या महत्व वो गवले वेका पिन्सा थाना दिगु ख ओके विषय छुन खलाबला यानगु ख थमेगु ज्याजो छित गथे ताला छुना सला सुझाव दसा पकिन सपदे दिदका बला सकासे वेका पिन्सा नेभया दिगु थोको छगु प्रस्तुति पाके जिना सया आले छिका पिन्ता न नेभया
थमेको थुगु ज्याजो पाखेजिना बायावना जना अले मेगु वाले हाना मेगु छगु पाहा मेगु मेमा छमा पाहा जना जी चपासी द वेगु हेजी मेगु वाता के नीति जिताना बायावनेगु उजा बिया दिस थमे त बा सुबा
Thank you.